Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, di perang batur puasa, manena jajan samangka. Di perang batur puasa, manena jajan samangka. Alhamdulillah, ada yang sakadeng di kopi geus aya, cereng geus aya, rokok aya, lengkap. Wow. Bari nunggu adzan maghrib chatting ayam bepela. Den, jam 5 ya. Nongan adzan, Mbak. Emang si Adana kemana? Adzan maghrib. Ini beneran supir, Dena. Oh, Ya, cuman yuk. ya. Lampunan ya, Dan. Tuh, palu, Dan. Kenapa lu? Adzan iya. Ayo nah, Sok. Nyanyi na tuh. Ayo sikit apa? Ayo tuh. Tahunnya. Wah, iya, aduh. Men, mana guys? Gaya di standby. Nya, Ayo tuh jadi ya, buku bersih bareng. nya kayak kedeng, dia ke chattingan jeung ayam bepela. Tah, Den, ini tuh tah. mana? Tah. Tuh. Alhamdulillah, adzan maghrib. Men, can maghrib. Ayo bieu suara naon bedug. Ini masih Dena ya, menerkan bangku. Astagfirullahaladzim. Baiklah, angkok.